Da krenem sada sa ove dve tehnologije koje su nove i izuzetno zabrinjavajuće. Prva od tih tehnologija je takozvani genski driver, u koji je američka vojska finansirala $100 miliona. Šta se zapravo dešava sa ovom tehnologijom jeste da se genetički modifikuju malarični komarci, da im se ubaci gen, dakle imate genetički modifikovanu životinju, ali da je takva genetička modifikacija, i to je upravo ono čega se boje ljudi kada govorimo o genetičkoj modifikaciji, da se ubaci takav gen, takozvani driver, dakle gen koji može da se prebacuje sa jedinke na jedinku i praktično da automatski genetički modifikuje čitavu populaciju. I ima u sebi tempiranu bombu da kada to učini, populacija postaje sterilna. Dakle, kada se raširi po čitavoj populaciji taj gen, populacija postaje sterilna i na taj način istrebljujete kompletnu populaciju. Možete da vidite da kada je urađena genetička modifikacija sa genskim driverom, u proseku je bilo potrebno od 8 do 12 generacija da u potpunosti unište komarce, drugim rečima da sterilišu populaciju koristeći genski drive. Znači, za nekih 10-ak generacija mi možemo da uništimo komarce. Sad, zašto bi američka vojska bila zainteresovana da uništi komarce? Sve ljudske nacije imaju neke markere i ti markeri zapravo mogu da se koriste kao target sekvence, drugim rečima teorijski. Ponovo, ja nemam apsolutno nikakav dokaz za to. Kažem da kada bih imao dokaz, verovatno ne bih osvanuo ovde da vam pričam o tome, ali teorijski govoreći, vi možete da napravite drajvere sa target markerima da uništite određenu populaciju. Recimo da je usmerite, ne znam, protiv, recimo, slovenskih nacija, na primjer. I, dakle, ne samo na komarcima, ista tehnologija je razvijena i na miševima, a genetički čovek i miš su izuzetno slični. Dakle, imamo danas tehnologiju za masovnu sterilizaciju određenih populacija. Što znači, ovo sad imamo u civilnoj nauci. Vojna nauka je uključena u to, ali se objavljuje u radovima civilne nauke, što znači da je već otišao toliko daleko da više se ni ne stide da objavljuju ovakve stvari. Ja kažem uvek da je vojna tehnologija nekih 30 do 50 godina ispred, što znači da je moguće da ovo sve već je u toku. Dakle, da mi već širimo te gene, ko zna. Ne mogu da dokažem ni za ni protiv, ali recimo ako su 40 godina ispred civilne nauke, dakle ako imaju ovu tehnologiju već 40 godina, to znači da 2 pune generacije ljudi teorijski bi već mogli da šire ove drajvere kroz populaciju. Što znači da nam ostaje još nekoliko generacija pre nego što ili čitavo čovečanstvo ili deo čovečanstva bude uništen. To je dakle jedna od tehnologija i vidjet ćete kada čitamo biblijske tekstove, tekstove koji su nam poznati i često ih čitamo, moći ćete da razumete te tekstove na potpuno novi način. Kada imate ove informacije, kada znate šta se radi pod nebom.